Reka amakuru yacu tuyahere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero ubu ngubu FARDC yahuye n'uruva gusenya ubwo yashakaga kwisubiza igice yambuwe na M23, igice cy'ingenzi cyane inzibira. Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ihuriro ry'imitwe ya Wazalendo rero bahuye n'akazi gakomeye cyane nubwo bageragezaga kwisubiza centre ya Nzibira iherereye muri territoire ya Warungu mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Rero bahura n'uruva gusenya rukomeye cyane. M23 yarakaniye ivuga yuko itazigera na rimwe itakaza igice na kimwe yafashe. M23 yafashe Nzibira ku itariki 21 Zeri 2025 mu rwego rwo gukumira ibitero bya hato na hato byabaga bivuye kuri FARDC ndetse na Wazalendo bihangaha byaturukaga muri aka gace no mu bindi bihana imbibi. Uwo munsi rero ingabo za DRC na Wazalendo byasobanuye ko byavuye muri centre ya Nzibira mu rwego rwo kugira ngo byarinde ko amaraso ameneka, amaraso y'abaturage. Rero ku itariki 29 Nzeri ingabo za DRC na Wazalendo byatangiye igitero cyangwa se ibitero bikomeye cyane mu nzira za Nzibira no mu bice bihanahana imbibi nka Murunga, Chirwa, Nyamalenge cyangwa se Nyamalenge nkuko babivuga, Molamba na Kaniola, bigamije ndetse rwose kuhakura abarwanyi ba M23. Abatuye muri Nzibira rero batangaje ko ahangaha ko bahiye ubwoba ndetse ibisasu ari byinshi cyane bituragurika kubera humvikana amajwi y'imbunda ziremereye cyane. Rero muri iyi centre no mu tundi duce tw'abaturanye cyangwa se mu duce baturanye, umuyobozi rero wo muri Warungu yagize ati inyeshyamba za M23 ziri kwirwanaho bikomeye cyane zikoresheje intwaro ziremereye kandi abaturage bafite ubwoba kandi bari no mu rujijo rukomeye cyane. M23 yasubije inyuma igitero cy'ingabo za DRC ndetse bafatanyije na Wazalendo ibihungira ndetse abanga bahungira mu ntera igera kuri metero 20 cyangwa se kilometero 20 mu duce turi muri Churwe cyangwa se na Rubimbe na Ngando, aho hose niho bagiye bahungira. Utwo n'uduce bagiye bahungiramo. Ingabo za DRC rero ziri kwifashisha indege z'intambara kandi indege bona zikomeye cyane, amadrone ya CH4 n'intwaro ziremereye cyane, ariko M23 nayo yarahiye iravuga yuko itazigera itakaza na gatoya ndetse yafashe na strategie zo ibirasaho izi ndege rwose n'utudrone iri kugenda ibirasaho yifashishije intwaro nyinshi cyane yagiye nabambura. Ahangaha ni intwaro yagiye yambura iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero amakuru avugwa nuko ubu ngubu wahoze ari perezida wa DRC mu myaka igeze muri 18 cyangwa se 19 ni perezida wahoze ari perezida Joseph Kabila yakatiwe igihano cy'urupfu n'urukiko rwa gisirikare rwa Kinshasa. Rero bivugwa yuko ari kuzira ibyaha ngo yagiye akora, ariko kandi ngafatanyije na M23. Andi makuru avuga ko u Rwanda na DRC mu biganiro bya nyuma ku bufatanye bw'ubukungu muri amasezerano y'ubukungu basinyeje bundi. Urumva rero bari mu biganiro bya nyuma kugira ngo aya masezerano agerweho neza ndetse rwose nkuko byatangajwe n'umujyanama wa Amerika n'umujyanama wa Perezida Trump mu bufatanye na Afrika, Masad Brosi, mu gitondo cyo ku itariki ya mbere uyu munsi yatangaje ko yakiriye intumwa z'u Rwanda na DRC kugira ngo zitangire icyiciro cya nyuma cyangwa se zitangire etape ya nyuma y'ibiganiro ku mushinga w'ubufatanye mu by'ubukungu. Rero urumva ko umushinga w'ubufatanye mu rwego rw'ubukungu ugiye kugerwaho. Ibi byo rwose ni sawa cyane, ariko kandi u Rwanda rwo ruvuga yuko rutazigira rukuraho ingamba z'ubwirinzi habe na gatoya mu gihe DRC tasenya umutwe wa FDLR, ariko kandi uvuga yuko igihari nuko
gukuraho ingamba z'ubwirinzi kwaba ari ugusubira inyuma cyane ngo mu ikosa u Rwanda rwakoze ngo ryakozwe mu 1994. Rero uyu wabivuze ni ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye Martin Ngoga, yavuze ko u Rwanda rudateze gukuraho ingamba z'ubwirinzi mu gihe FDLR igifite ubwishingizi cyangwa se igifite ukwishyira ukwijana mu bwishingizi bwa leta ya Kinshasa. Rero ngo ntago bizigera bibaho, ngo nikosa ryaba ryarakozwe mbere rikaba risubiwemo, n'ugusubira mu ikosa cyangwa se isubira cyaha. Ibi rero yabivuze ni ingengo yagarutseho ku munsi w'ejo washize ku itariki 30 Nzeri 2025 ubwo yari imbere y'akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye mu biganiro byagarutse ku butumwa bw'ingabo za Loni muri DRC MONUSCO. Martin Ngoga rero abivuga neza cyane, agaragaza ko u Rwanda rushyigikiye ibiganiro bya Doha ndetse n'amasezerano ya Washington, ariko yibutsa ko byombi kugira ngo bigende neza cyangwa se bitanga umusaruro bisaba ubushake bwa politiki by'impande zombi. Rero ni utarakora subscribe uyikore kugira ngo ibiganiro byacu kuri Newsroom TV bijye bikugeraho neza. Ngenda nkuciramo mu makuru aba yagiye avugwa mu bice bitandukanye byaba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se no muri Kongo muri rusange, kugira ngo ujye umenya amakuru aba acaracara.